ur spesa dan ne disquachet. Mareo dispis a ragistuer. On dra zo zur, de goulz a ragistuer, o doa ken vevet on endardou gas pesadou denien pe homo al, vel denien neandertal, a denien Denisova de skwer. Ar pez ve disquachet tam a boue on den lamnek zo pull a luzie do an dou. Et an ol rez da diet met roujou o meskat gant homo sapiens zo chomet en on TDN. Chomara de sklerad penons rumata ar spesadou, gout pler o doa bev da resis, pe gours, ga pesort spesadou al o doa be liammou vi kompren gwellor genomou an dud war an douar hivonde. Denien Denisova, piouintita. Ur strolet kar da zenien neandertale, kaed evit ar vechketten e bar TDN tammou fossil kaed an ur vougeo en Altaï, e Sus-Siberia e daouvil dik. Han wa lec'h, Denisova, zo be roet d'ar spezet se. Daoust an dizoloaden se ne ouiet ket peseur tres o doa tud Denisova. Na eso, e het ar skiantorien a rouk, neke di ar bouez an TDN, met dre brote in kouz chomet o ar hildan kaed e Tibet en ur javet brasor vit boaz. Hervet disor an dielfenadurioù e oa javet ur c'henart des verkou neandertal a Denisova en an, hag en doa bevet eno kan 300.000 blaso. Dizor hou fetis. Kan ver a l'air ma oe kaet, oui on brem e vevet denien Denisova e Tibet a pelor evit o l'air anneus e Siberia. Staliet mon heno, rook na oa eru homo sapiens e c'hornet. Denisova oa kret braz en o loden vraz eus Asia a c'hevandir. A neus oa hent homo sapiens et da drevadeni Australia. Henen resis o doa eno vit gel beva en uelderioù braz, ga neubetor a oxygen. A hentse a gaver c'hoaz hiou en dud deus Tibet a deus an troar droio. Emil na c'hant per hugen, oa be disquachet ur javet ga ur manach, me gortoet oa be blavechou rok dielfen anei. Brem, c'hallo be a kenveret ga fossilou al, a ninke bet an veet betegin. Ur spes ne hag a lak an tiodou de drei. Perdra zo dave a sabatut ma ve kadarnet ar stadadurioù ketten. E danvil nantek, oa enezen luzon er Filipines, e vefe bet disquachet ur spesat den al. Homo luzonensis. Spen anterkanmil bla kouz e an dent hag an troad kaed eno. Des verkou dibar ar fossilo, hag o stum drechtol, a rod jonjol vefe bet eno ur spesat dan dian o dom. Daoust ma neus ket bet kaed roudou a vern deus an homo luzonensis, e vo danve studi ar baleontologourien pat pell. Da ver euliet a docht neus, vi kompren gwelloc'h on droadur.